country. We are polarizing the country, and it's about time that we speak and criticize ourselves and make sure we change the destiny of the youth of this country and live for you. So live for your brother too. That's the only way we can change the destiny of this country. For ba SOMPA 93.1 FM. So Ken's our program. Edia Basse, the video on Ken home adanse. Munia or Hene Kufisafo, Nam Digman, Dion Chame, Jumadi, Air Strong Voice Network, Nafa Jumadi home, the Kenyana. Answer the best program, Nasino, and I say, Cassia Coma, SOMPA management, ne SOMPA, Jumay for Wahanina, Wodia. Nyanga me that on mercy if we say na me madamna Benadano or their feedback on the coming few. Now how are SOMPA for celebrating how much in your door at the academy. Intino I say ubisuye bibimawa so danasi. Inti me neshi the meet me I can say me da SOMPA Jumai for SOMPA management and then SOMPA TV nyinane SOMPA TV afo nyinano me da munyina say a brother no yankomo ye madum na mo celebrate me madam asipi afeso asida kese pan command strong voice network members nyina George babia wo bia no ye ma speedy recovery nua George opoku amponsa na o se wo kan ho studio ha enne na so malaria bi achina to ho nti George babia wo bia no ye ma speedy recovery Shaibu Lasisi aye krado aye pastor ana prophet Kofi Same aye krado ena Foster Asare and so aye krado lawyer Kwaku Amodate o hweye Efrin Kran lawyer babia wo bia no you say okay ho Padma Bafo Japan o hweye from United States of America edin chake sepa akoma ena big boy Fifi Uncle Fi oh New York Uncle Fi bia wo bia edin chake sepa akoma ena fe Guy G onso babia wo bia no edin chake sepa ema Shaibu akwaba ya ja safo bibia bokode boko na so nyame adumako na otwofo frasa aba ya ba ne den na otwo fufuro we si ahode de aba ne de never be konante ye de na me ka se ene ahode de aba ne me de aba ne de because baby am ne me ko fire no I spam ahye me nkran na atiefo me se na otwe baby ko fire no ho ense me ba basafo owura bi kan asem bi me gidie se ye de ba atiefo be hu de ko na safo my yenchia team members na yenchia the most popular candidate, the most popular person, Honorable Kennedy Ohene Ajapong. Obi a oton na Omre. Very sellable. Kai last week you free Saturday you free and cry. Every Kufudia Kumasi Eko Kufudia. Na you do Paradise. Mamunim and cry kwaso no. You do Paradise wana Gabiton Kubi or sending fans so free. Kumase kon kran ba se ofri kran so na ba o tra Paradise ka krebi o nsabonkum so na ya park se ye tokube na papa bi hu se ye show no kan t-shirt igina kwan hu tokube na obe park in the car o so ye ohene e wo Asante Achem ho ba bi na o hwe nsema na o ka e efa honorable kan hu a otum say yes na I was so happy because nkofo bi ho a omutimi ni omunim MP t-shirt omutimi MP so honorable kan kwana o she t-shirt de pia kofo e kam ho e ba ho enti no ye beda Ghana fo nyina asese omonya odoso nko e dem honorable kan so Ibu yenchase yeah safo asema na me kan say yenchia onmunyam for Kennedy Ohene Japan ba ye ton na ye mre o very sellable sebi ebi kwa me ka say ye kodwoma bidding tools papa ko be the apron so man for the koni nyina ne say e de ya wi ba betobi enti no de de nyame aboa ento se yesiesie no ye papa na safo ma me kan sere me chiro ye sa akora bi no ma me de banche esoma no da bia ma me de banche asoma so nkoton akora no koton banche ba no ma me giske na di eja no da ko ma me de bi so an so nkoton akora na banche pono de anu mu anane no abi se pecha
banche pono de nu mo na no bi se pacha ebi na so mi se beto ye ntoni nya hye Awurade nsa ba ye banche ye ton no de na no obi na nya pacha aye banche papa banche adu fufu tum say yes na mamenchia chairman Amankwa the former Ashanti regional chairman on it Asante Mantema Kennedy Japan campaign coordinator na menchia ma Elizabeth the former Ofurukum MP any team maje pene se moye honorable Kennedy Japan adwuma nyina ye mamajo na de American chairman say mamunsuro sesi na efunu ni abie wo apese wo ye honorable Kennedy Japan adwuma ni wani na ye efunu ni abie sisi ade per de ekọ no de obi antimi enka se o suspend obi antimi nka se oyu because ya no am say party ni mra o de bigu ekọ me say penifo no biya de abusu per me de ade a ne maken kan no daily guide no nto obi abetima yi nanim wo ye delegate wo ye coordinator wo ever wo abetima yi wani ma de aye ba safo no kwasem wo mnya ne say me de encha so no koso e de ma the polling station executives a wo ye 55 am more form no aye kan say campaign managers no yes campaign managers honorable Kennedy Japan say men kan chem say apart from say or the national campaign chairman or the national campaign manager no okwa region bi obi ohobia na eye campaign coordinator after omo manage campaign ni bi mu no aye the polling station for 554 no money the campaign managers money the campaign chair people money the campaign spokesperson enti adwuma no esimu na so honorable Kennedy Japan wa recognize mo adwuma amoye mresantin polling station for mo na masoa party no mutiri so na mo party ni anante enti honorable se ne wo ye the grassroots mo ne the godfather dia na 77 peduasa obi padwumadie bi e de ahye ne nsa obi pa adwenkyere bi akwaje se nkobusa abrewa semra na eye mo polling station executive enti polling station executive 554 no honorable Kennedy Japan se wo de nadwuma no e de ahye mo nsa money the campaign chair people, the campaign spokesperson, the campaign organizers, form na de ewo mu nie why na wakọ election no win and the campaign manager also management ye why na wakọ election na win and the campaign spokesperson also management ye obia ekọ election na omo no mkọ ekọ win ye na kura yenim party ye ba 2016 ekọ to aba me ba 2017 no yenim the then director of communication ya man appointment enti mo so honorable says am de ne ba appointment de mo kwa na mo ba be boa na mo aye na obia nam promise me ba me you say ma me say ba honorable Kennedy Japan wonam promise Ghana for promise the graduate people say me na me ba medi nokre de ama na atwa ne say kan nokre na men ton nokre dia na Ghana for nyina say nipa oba obetimi aka nokre na obo Kennedy Japan din Ghana for say okanokre obo Kennedy Japan Ghana for say papa ya oba obetimi abi enwuma no enti ena enwuma ne ya ba safo say kan ya ba ye won se mebre ye beka e de akire MPP delegate na semba akọ na me kan cho mo hwe twere ne say de opese oye ohwefo no woni kan enhwe ne fie yi na honorable Kennedy Japan wa demonstrate say obetimi ahwe ne fie yi se fa e free 1992 mo eba honorable oba be pie mo da sin the then asin north seat na honorable Kennedy Japan boy peja MPP amanyuko ne si ne naso wo asin north baba tompesi aso was sponsor the then MPP candidate in 1992 okoya ye in 1996 so osanso sponsor the MPP candidate so that is Mr. Justice Apau so anye the difference between the Justice Apau and the NDC parliamentary candidate at that time no, it was about 13,000 votes na eno and a party mpanifo ekoye survey ehun say nipa obetimi aboa na wetima je the then asen north seat no e de ama the new patriotic party ne eye honorable Kennedy Japan enti enchia owura kwamna bates no team the then time yadama say mutimi identify say nipa obetimi age seat no and honorable Kennedy Japan baji seat no e free NDC in 2000 no ye chem okọ 3 consecutive times and ye chemu ema no ba asen central ne hokọ asen north what dani seat no edema the then the kwesi ye no NDC awini mu 2 MPP awini mu baako let's say Kennedy Japan where ye popular NDC for kwa de eto abama no enti na NDC for mo ka se eto aba de ma Kennedy Japan ma fra be eto abama no kire and Kennedy Japan a demonstrate say wa hwe ne fie ye and now call asen central out or G seat no seat na be popular be attractive why now MP and MPs ni bi wo kwan pa
omota mo kwampo so ye na ye twom na ntin ye pam no ye de praye promochi ba Kennedy Japan emre wakaso nko bia na asin ahemfo mo ete ei na wo nko na ho na emra e dia wo ye de amaye hwe ye kan rural electrification program na the project a Kennedy ohene Japan and di kan ye bi e wo asin ho way back 1991 or top post at the man nkronkro ho nyina mo de mo nya light ho enti sad na wo ye no etimi boa ma MPP e be ye attractive enti sabi se twa ne se obi opese wo hwefo no ni kan hwefi a onabo Kennedy Japan da sin central da sin north wa na ye NDC area no wa ba beji amana ba ye the MPP stronghold enti wa kire se wa hwefi na se nipa watima beji da then asin north no go area for the new patriotic party amana ba be mo stronghold or pone kakra kwa eja ho no mo di akwa kusi fete sa amana kodi ba bi akodi e kire se MPP for se munya gidie e wo honorable Kennedy Japan na se mo the seat nation nsa mo the Ghana constituency nation nsa Ghana ba be ye a no go area for the NDC na aba be ye a stronghold for MPP se Kennedy se Ghana constituency be nsa time will come maybe a Ghana say the baby one party say MPP ne better so because Ghana for nyina say honorable Kennedy Japan or kind of cre Ghana for nyina say papa we only a creating nyuma onim say Ghana for ene edwadifo omo Ghana ha e de adesere de ato MPP delegate enim because almost say election MPP delegate ni NPP for eba mo nchen market ekotan radio so TV so Paul mo chew ene de mamun ko bie mu shop mo nkoto abanza mako bie mu shop o mutie omo no makoto aba atoma be bie omo shop ba so mo so eduru time omo so enya obi no mo de omo adesere de to MPP delegate anim no mo de omo hwama election time omo so be de omo hwama yeah safo audios no wa bebo safo o se Ghana safo yeah sure per Ghana statistical service omo figures omo de aba mountain about 80% of Ghanaians no e informal sector ye can informal sector omo for ye na ekoto niam na ba beton o share the formal sector na 20% de bi omo na detect ama Ghana ye mfa wimra and mo de ba the majority now omo consider 80% no de bi are de omo fo am so na when adwadifo no say ye demand na niam ebru share e free 1992 de mo kan ye maamo if ko omo ne omo limit to MPP omo say in 2000 musu fra ye na ye de maamo starting 96 ye pia mampeni ko for do say de na ye pen anko ye in 2000 musu fra ye de maamo in 2004 ye de maamo sa be didi mu o say omo say even come 2012 2008 omo ye de ma MP before na 2016 MP before sufra omo say on the 5th on the 6th na MP before airport macho muntutu mu shops mo muntutu mu shop ampa omo koto abani boom na dan kwakufu adom vote onya de nyaye no e de biti mama na eboro almost 1 million na when the 24 say 77 peduasa akwa say we say ndi akwa ye akaze in ratio abese bia 5:1 dia mo tumu kese na se sia so ye 24 no so no yakwa nya ye candidate de na eba aye honorable Kennedy Japan and whether they are mamma, where they can't MPP delegate. Yes, Remo say, ye can't ye 24 na. Ye ne cratin tomatoes deba. Ye ne cockra abia frozen chicken deba. Ye na ye kui car ties. Ye ne kui cars deba. Ye ne kui sanema widba. Ye who dear air coso ewa porto. Na kwanya nema bo faso air the camera say. Nippon de be a in the mayan or until a brofon. And yes, I quack human de nippon so diaba. Where did this time most more the moon pushing my woman say there be omo domina sem yakun say there be amoba na say ye pushi na say ye de muslim pushi na mo betima pushi na kwa kodu o ba nyame boa 2024 on the 7th of January ma MPP ni bia e ma me pa ya che say yes yon kwa abonten yen kutunu shop yen kwa to aba me fi the adwedifo no e demand no omo demand ne mebre akwa that debt exchange program ye kan wasem and ba bi omo kodu omo ko twe na ma mpeze we de we dey say adwedifo no omo demand de we ye betima ye de mum enti MPP delegate yesra mo ade adwedifo no demand e free mo no anya de be so mo betima ye omo se mo fa no abaka Japan emra na Kennedy on Japan mo de ne ba enyo mo adwedifo no kwa na be benefit o mo am formal sector e bi krampo after so obepon na adwuma no okoko ye business o e bi du ntoniema and ye bass ye hihye o man ye o man na dan kufu ado ba wo be bi ono abaka Japan so a kire se oba wo the agric sector eba oba be mechanized farmer e betimi the feed whole of Africa was answer che tourism sector do oba be na se be empeni se
aseminia dance etwa assembly for baby dia dance ma na ye enne ye ko esi kukuru bi dida ewo atwima ono abokene Japan meto so a na ma sorry he nipa na team onu atunu botoma yi sika sa one village one dam na dan kokufo na team na ye bi osoro ho no monko dam bi a ono abo aye no ho na monko se akuafo omo benefit eni sika ewuru omo botom a kire se ono abokene Japan o kese me kwa me say me hu ono abokene Japan de oye MP oye communicator oye businessman oye philanthropist ye nya bi da and Ghana for the choma ko mo say o kan okre e say bi say bi ho na mpe no ka ye nyina ye kan asem say utu kwan kwa amono ne oko UK oko US oko Singapore we bia abrofo ne de nokre ka nokre die na ye kire oman no the Ghana for see ya amfa kan de ho Japan amade na keze ye kwotena asoro de ma ya ni preach say asoro man kan nokre ne ye daada omo this afọ we de me ma me ka say nwa me nua ma ba mu the MPP delegate they also mu hu ni say hwe ene o ha no bia fafon afro bia aziko wusu ni o se ane wo ye polling station executive o so am constitute o se ane electoral area sinisi o se ane na bia safo se me ma wadwo na me kan che so ono so president bi nya me boa obefro me busa wo aziko wusu ni se ye to aba 2016 ame call power 2017 no afi na ebe hu se wo ye nipa wo da so tiase enti wo ye delegate a ba bia du ni de ana asamba akwa mesan ka che delegate ni se wo ho na MP bi ba se kona koto aba efaman pasumasi a ka che se kakra na wakwa akwaje no ono omedane no nche o me declare de wakwaje no MP bi wa ya promise na bia minister ubo ya promise ni we bi ya promise ni na MP kro mpo no obedi MP no wo delegate no eden wa ya ma omba no obisa ebra party ma ye chairman fo ni bi so na me se safoi me se chairman fo me twa se omo koto super delegates nimra na omo me se document no e da ho chaw na me de to fom pe ahwe omo si continue omo pam omo na nne na mo MPs ne so ti MP bi ba na waka ke okotna parliament ho no e de na wa ye de ame enne na onim enne na minister ne se MPs ni bi kwa school placement ni bi we delegate na oba no nya school ben ye se betima ye de amo enne na hu se delegate ne ba ehu hia Kennedy Japan TC mu don say delegate ba hu hia enti delegate yesra mo ma mo hwe de omo ye ne no na saa no mote omu suban ana no saa no mo ye na obi ba no ka che say me ye ma me nya adwuma ka che say na wanya ya mrafi ya soma say ko represent ye parliament ko aban mu ya mo anya adwuma uja ba fi o ba report ma ye America say bra betin fi ene na ka ya mo anya adwuma eden so kwa na kire say ya mo anya obi a ye to aba ma say wo ye MP a okọ ye ma ministerial appointment a ana say ye to aba ma so ye okọ obi ye ma wo ye adwuma Ghana man pe na dan kufu ado obi na osi ne kwan enti ama anya adwuma ana on say me say no na me nka ho na obi aka ho na hwe ono Kennedy Japan edi na chi na obi o kana kre IMF asem mai wo say IMF mo ma me nka ho asem me ka ho asem say ne ka fa NDC ho nti yeso ye de ya ye bia just like say ye the power de ema John Dramani Mahama enti ye hwe fa so be sisi fie okay shai we see from enti ne yesra mo obi ani ho a ya ma kwan ma na nya obi ma kwan ya adwuma na obi ba say koto aba ma 4 star ka ke say undeclared access de okoje enti a okoje ne 4 star o say de ento aba no to de to no say ye de a woji a na wato aba tie ro ka say next time woji a fa brantem to woji a na wato aba tie ro ka say next time woji a de fa brantem me da asafo e da se shai Eja Foster. Era. Say shawo dika introduce you dada. Enti fatu asoba. We won manyamfo me da se de dika ma menchia na menchia tiefo nyina. Nchia wi ase nyina nso. Ochia empanini ani ntini atu ahenefo a omo ye delegates. De dika ma me free a form na me famra soro. Delegates a wo various polling stations nyina wo Ghana nyina me fasa kanyo na machia wo. Kaso nyankopo nshira wo. Coordinators nyina so Ghana nyina mechia wo nyina na machia constituency executives and regional executives, national executives, council of elders, patrons nyina mechia wo na machia empanini ni na machia Ghana wi ase nyina mechia obia menu so nyankopɔ tumi nti obia hoye brasa fo me de ano awie ye nwumre menu ya shaibu Canada na kakra me pesa me de Canada no se na sometimes mpanin say
nyansa ni ba ko fotim eno nti no opinion like noses adwenkyere te se obi ahwene basafo ye ba mehwe ohwene a yedadwa ba me hwene no so aye se de me ho fe ana me kasa ohwene no se de na nya me hwene nko a woni mu dua na nkasa efe ba me ka ohwene ho ase because nyankomon na bo me mo de ye ne wo mu Friday for the nyankomon na bo ye nti ende obo special yonkofo bia sa na mo ti on kura goto de hosto a o kasa ne de no kra efe chen o de no the same ade no ti problem bi na magitum me da se brumira na na sa me da se enu ti na me ka ohwene ho asem so ohwe ohwene na hwe sha bohwene a menua pani a ote betimi agye ahwe sɛ ye nyina ehwene ne sɛ ye pa ye behu saa na ahwe opani a ote mensa difference nso hwene a difference papa ya ote mensa tintin nso hwene difference de nti America ne saa ne sɛ esan sɛ nyansa ni ba ko fotina ewo mu sɛ adwene no ye nyina mfu abaako na mum wadwene nkome madwene nko nkyɛ sɛ atamfo but ba bia dun de no kra da no ye de to a na no kra ne mfiri nto pani sɛ ye nka no kra kyerɛ damfo men sɛ damfo agoro o ka ne saa na o kasi so sɛ eduru ba bia enema ne bebre wo no mu a edi adanse se enema ne pia ye hu ne de ye hwehwe ene de enema ye hu ne se ekoso no ade a meka se ni nyina mu no ade papa eno nti de be kasi su ne se esan se ehwene no nya ba ko nti no eduru ba bia moma ye nyina nyusu yadwene basa me kasi asam se ye nyina wadwene ko wadwene nko me madwene nko de nti ye yadwene nko ne se onyame hu ne se o manipa nyina adwene ye pa de eri baba wiase enya papa enu nti se de be ya wo wadwene ne madwene ne betimi enya pena ye nyina ebe hunu se ade na ye adwene ho no ya de papa me adwene kosi kan me adwene kosi po na aboama niema na ye ne nyina ne monyam hye ama ye nyina enu nti de me sira ne se wo ye delegate wo wadwene delegate wo hwene ne me hwene nya pe ana ebi gura na ba bia wo te ne bia pampa betimi abo me mete wo nte basa basa wo mase enu nti de ye nyina ye twa kosi ane se me da asem maame awo na menua no na se sia me no ka se ya no amo 2016 ya ma 2020 ya ma na fe ya 2024 fe de bi go si jaso ni ya te de abrewa ba sa fo guarantee ni se ye be ma oh sometimes aya na me bisa me say how nipa bebre afa ne say ye nua no mo ye delegation no aya sebe bebre no ebia na o mo fen se sebe o madwene wo fom enye sa na tie o obi ye delegate me obi ye delegate o ye doctor by profession where doctor obi a carpenter that's a profession the ambassador mechanic say ye kase obi a delegate sebi enye nipa no betumi a professor or a delegate obi so awon see school dem kra or a delegate but on the one see school dem or a delegate say one no ankasa ma metan so on be a delegate enkofo ne yi no omom yi no so no ebi akọ school sene no but mo hwe nimdi ekura no ene ne mo betumi ayama party no enu nti no mo onko representative omo enti eno de mo bi amfa delegate eni agro eni agro because si am no ka say esa se hona na ka me ka ba no ka ma me dase enu nti de me ka kire obi an se obi o ye delegate bi as de di kai hunu se e delegation ye de amawo police station bi wa nipa 500 na ho and ye nyina 500 ni nyina ndimi go ye police station chairman ndimi go ye police station secretary enti ye de tumi ni ma wo se gira ye namu na efa boa ye eno ne delegation a e kana delegate no enti se am no ga say me ma delegate be power de ama police station wo so am presby primary school na chairman or ne secretary ni mpanimfo numu am wo na from 55 no say nipa no be ye say adwuma na maye no ena me se saa tumi no me de ahya wonsa eno nti okoto aba say oba me nche me buzam say nipa be na me ngoto aba no ba bia do ni saa na ese ye no ti brasafo de me ka si so an say ba bia do no Ghana for delegates ahodo a minimum police station for minimum coordinators for minimum so much about bill kire say ade bi omo ye bia no omo nim say ade ye papa nkwa no mbe de ombe ye brasafo nti no ba bia kika kono ne say obia we delegate bia nim de say we ma na ho no wo ye ana eduru ba bia aya me mfa ne say ade no eye me na me tumi ne kuta me na de me pe na me ye da bi because nipa me na de tumi aye da be asha won santi ko busa nipa do ne say 500 net to aba ma ho no adane du ono kofro mu nyina afiri omfie ba yo so mmeto aba ma na be chairman ana o beto aba na ma wo nti se sie na du se ye beto aba ayi o mo mbedi anim na ese ko busa saafo de se me a me beto aba ma kwasi mensa adwo amansa agosu amahu hwan na ba bi aduro no abato ne ngotoma no na de ode dodo be ka no wo de aye da be wo de aye adwuma basafo ni medi masem no meto aso kakra no ade ba ko me pese obi ate ase ne se na ye de tumi hye wonsa e MPP mu a enye forever because see am no ka say wadwuma pa beja wura kwan esan say emre bi beduru a ye beto aba no biem
di se fa se wan koye de dodo ne pe na brasafo akasa do nim diem no wadwene koye de opa sa da ne du anfie na ne beso police station abane nya ato ye be wie be sa koto ti se be ko na se me bra enkansa a oti me nchei se ono anya de delegate no pa office o cha no obegyina se nto aba ma wa ye ntwa wo so wo bre na ha ndi awie so wo pese wo di tumi na wo di cha de nipa do ne be kan na se wo de ye de be wo de ye adwuma eno so Ghana fo no so kasa ti Ghana fo asem mo kan ne sei so ono abo Kennedy wo hene Japan ba ma ba onsi so mansa no aham ba ma o kan kura na no kura kan bi ni wiase sa nipa we ne se ba bi adu no oman no mfa ne mra ne nto aba ma sa na Ghana fo nyina e ka wo eno se Ghana fo do no mo bor sa wonte de a ene na ebre ni se obetie do na ye de be ebo na de do na ebo na ye adwuma na aboa ma wo kire mi no amfo be kire ne nto aso every says wa nye de Ghana fo ne pa wo kire ko na ni mu a tumi no san fa ma obi ba se ba ye nyina e be hunu se utumi na odi wadi ni ye na ye ne mo nyam sha mountain no be kire se ye ko ye ne delegate bia entie dodo na to aba ye de be e ma omo no o hene me de ba kwa de bia me kan se ensem bebre wo ha e bi di kan bi so di tie eno nti papa ye fe no no wo Kennedy wo hene Japan na dwuma pa na kuma pa ope pa adwene pa anamontuo pa enumonyam hye pa odi ama Ghana no edi adanse epefe se bema we obi a o se osuma ne se oni dom anim no mfa enumonyam foforo meka de ono a obetimi ayo because we obi a sebe onim de na na adwemu so abobe na we obi a sebe o sebe ogina na na so prekope niam bia we ye bia no odi pepepe yo na ye de be e de dwuma na obehwe anim so aka kire osade a wo ye enye sa bre no this is the time ehia leadership a etisa Ghana the ohene etie ne se free fourth republic e ba nyina no onyame nim kon fa so yi leadership e ma Ghana enti ebre ne nie se leader foforo onyame de ne ba no a ode ne ba ma so that discipline can be the hallmark of Ghanaians maybe adu ye obi a sebe ono ye obi a odi buo ne ani die na fe odi empo pepepe yo so ye de be ye na dwuma anu ti maybe adu ono abo Kennedy ohene Japan na betimi aye ohene me ma sam ne e besie no na obi foforo abamu no de American ka atwa so no se menua ono abo Kennedy ohene Japan papa maybe obi a kra me chia no menim se onyame gusu a ebo no ho ban na obema na hode a enkwa wo mu na otimi de atrase abo Ghana fo nyina hu se nipa we na onyame yi na man onim ohene edru ba bi na se edru ba bi a den power new patriotic party MPP mu a sa papa yi sa onimonyamfo yi on de koyi efiri o hawo nyina mu efiri ba bi a ye wo no edru ba bi a efiri se te party start ya ye te party ba ye ni quota se de menua shaibu kan wa contribute to quota and nobody in this party with me I say or contribute to this man in terms of monitoring and items obi no be akasa asem no because me no kasa say 2204 now a campaign manager at the Central region for so that time no in the history of this republic na city be anya more than the out of Central region no 19 seats he was able to campaign and make sure say 17 seats by MP before there as a campaign manager because of the strategy he used. Sometimes Shaibu enemy ni hasa fo be be am no go say party ni abato ayeto no a strategy ni edetu a plan say if o plan anto plan an weke enunti ebedu ba bi no o ba ko petumi die but o strategy na de betu bia no so an weke ni ya emfa ma enunti strategy bebre o de tu o kwan mu no na ma 204 yetimi nya 17 out of 19 season yedi nya menua me ne ma no esi no masema ne say ohwe niema waye no wasen nyina school 9 health centers health centers support financial support so be ko school so both for NDC so MPP papa we won sem sani pa we na ye won ko bebre ho ye members of parliament no makwaje paremfo no safo no edu ba bia wo hwe ne kra no a wo hu no wo kodi fie anopa ye kwa so honorable mai ne number so wunya da edu ba bia nya na boss please test me o testing so on fa ono so on reply back sometimes Brasa for yen call the spade and emani bebre wa ye onema pia e kwaso me fen se enye ne monyam hye and papa we nkwa ne omrase bedwane a wotimi de number to telephone so anase Ghana television nyina se me onobo Kennedy ohene Japan me number ni wo mpi kura woto pesa so woni me number and it tells you say papa we no kwafo a se o kira no ogina wani mu ka asema kira wa won fa nsuo nyina nanum no kasa kira e da se entis de bia se de ye ka no obi eba won na so ana oba wonim no be ka kira se maba mema wa dwuma na me bi adwuma wa di ka bisa na dwuma wa bi oba se mema wa pomudin a bisa no hospital a waboa e o man mu oba na so wo ye kuani na o ka so be ma oku aye no
edi mu a bisa no nafu bebia nafu wo oba no ka so be madwadie akoso bisa ne se wo hedwadi ni ana wodi dwada na dwadi na fa he ene odi no import duty onimtua George e wa asem bia o kan wa say nipa no onim e kan say registrar general department enso obe promise say obe ma wadwuma George e ma speedy recovery lawyer kwaku amodate enso e hwe yen e wo enkran Mazakufi my name Masame tinasi ye akwawa yeah bibi aboko de nyame adom kasa ye mami nyame adom kasa we Friday o unse kofi for the yango boy special no yeah papa okay but me pesa me introduce you me pesa wankasa we introduce you okay sa for me da wase me din e de prophet Kofi Same me da asa for a friend Salem Prayer Mountain Accra me say a president of Floating Voters Family Accra and to join a political party be yeah join political party be but here and say yeah the gina medal now ba Floating Voters no yeah were professors they are neither NDC nor NPP yeah were traders yeah were businessmen yeah you decide who should come to power because statistically no NDC for intimi members in Quantimi Nuru 50+1 and NPP members in Quansu intimi Nuru 50+1 omu here yen Floating Voters no to form a government and you know yeah majority na yetna se no this year who say parties ni nyina obi apese oyi ne candidate opese ofa Frank ani du omanim na ye hwe NPP mo no enipa yen who say NPP for eyi no se ombe kura Frank anu famo mo a yen Floating Voters the whole Ghana ye dey support be ma NPP amomotima breaking 8 no honorable Kennedy Ohene Japan yes honorable Kennedy Ohene Japan makachiro say yen yekuo no ye edom na yen kasakwa ye research na Bible say obi yehwefo na wantimi anhwe ne fie ya na say na hwefo dwuma no kura wantimi nye ye research ne ko PM e Central Region ene Asen Township and Villages na ye fa education no pe ye report no I say Honorable Kennedy Japan with his own money from 1990 92 96 to 2000 with his own money every day 6-unit classroom sa classroom way me sure say obi a wo hwe biara kwasa school we ye frɛ no konkonte enkatekwan konkonte enenkatekwan sa 6-unit classroom way ono wankasa botom sika across Central Region wasi mako 77 sata no meye MP enti no ntimi ka say na ye MP common fund na ombeye MP from 1990 ebesi 2000 ya obefro MP akonwa no na wasi 76 6-unit classroom enti so obi wo ma ye wo no 1990 besi na me sure say majority of people no e benefited from this project ya wo ye me Asen dumping in 98 good I can say JHS school or satam na JSS ebuye honorable nankasa na tun botomska ebesi school dan we one afternoon you school and you say helicopter bin na mo na nyumre na GBC and I say school former president Rollins esi wa Asen dumping no me wa na honorable Kennedy botomska esi ese waje o ma waje glory no yeah sana ban fo bebere omotie enti se de meka no nipa ono edi ni botom sika
etmesi 6-unit classroom across central region. Then to say, we are delegate our central region. O baby akwasa school ni bi. Ebi o baby abe doctor through school no see ye no. O baby abe nurse. O baby abe teacher. Na on be ye MP. Afei na nyame aboa no abe ye MP. En wose ye nto abama no. Na omedi NPP enim. Tienio. Ye nto abama no. Na omedi NPP enim. Na se ye to abama no obedi NPP enim a. Said ye school dan akoma so. Ediebe no be ya de central region. And we are appealing to the most people in central region. The fear ho no free. Because our 6-unit classroom in the West no, and the whole of central region. And yet I send Dompim and I say I send township Debbie. It yesterday delegate obi biara o kotuaba MPP mu ayi flag bearer yesterday. She emwa odi aboa ebi kura na wonte history no but me ka kire ono obetime busa ebi school kura wo hweme no wo koye no eye ono abu ne siye so what you see ye hwe second year wo hwe we electric post we electrical post so according to your research no emra ono abu free America e ba ya obedom MPP from 1992 Satana a military government and a was. Satana some open light at the Akomu village ya. Township in villages in a Gigiska at light post. Yeah. Satafena na young guy of Frabru Chiraba. Sa electric post way. A same township across villages. Honorable Tony Ninara. Over 95% villages are and there what a same township and villages. And central region honorable Kennedy Japan. It's on records. Say make us young floating voters no yen kasa we come with evidence. And he say obi beji mechinya papa bi e wo America or friend Yenra, a friend Prophet Francis. Osofo sa light assembly the honorable on a din kan buy on a twema yen. Na yakase say MPP delegate batu aba e dia ma honorable Kennedy Japan yen ya ye wo America nyinara. I bet was so 25 years. But see, two abandoned the honorable Kennedy Japan or down. I be register to Aba. Or be register at Waba. I be establish business because honorable a businessman. No, so known as or Babet now to be president 2024. Business will Babet setting on. Ebe ye. It not just say, Yen what country mono. She say honorable. MPP for delegate yes seremo mo beto abaide e diama no na me koma sema toso mienu a the vision for the man the person that mo ba obeye ya here research enem no be di honkomo mienu me no be di mienu ho pe e honkomo se me ka se ye ba ye de ya research e na eba so what you say tie one was say Ghana would export yam to the world when voted into power 2024. Ghana will export yam. We eye bayre. Ye nuanum north. Bayre from Kentampo ekoswo nyinada ye produce yam. If I say West Africa hano, ye can country produce yam in large quantity Ghana. But a pro majority ni pro because of poor road networks and poor marketing. Now, ye tie any research here and honorable so far by either way be equal London where your potato no or they call Holland. Yeah. Or the by either way equal say okoye experiment say the beya ye beti me day ekipi ana store Bahira no amanache. Yeah. Because Ghana for bebre timber to Bahira free Ghana. So they call America or they call UK. Etimi kodi pursue 2 months. Ebedu na pro. Na a can of body toy and was sound boka almost $5,000. Esan the akoma waste management. Abe clear. Let's just say. Into honorable Kwabru Chirino.
ɔde bayerɛ no kɔɔyɛ no ɔmo kyerɛ no sɛ starch yɛ wɔ bayerɛ no mu no ɛne potato no nyinaa ɛyɛ pɛ enti no sɛdeɛ ɔmo timi store no ɛwɔ aburokyire ma no yɛyie no ɔno nso technology no ɔmo de yɛ no obetimi de ayɛ from president Kofoɔ abrɛ so that time na Kari Kwashiga ɛna ɛyɛ agric and waka so that is because say Ghana said you produce cocoa ni export no bayere no honorable say NPP delegate especially those in the northern part say mokoto aba na moto aba man say omra meye NPP flag bearer bayere no mon tu mane mprobi the oye ne say obesete up storage house ewo northern region ho na wokuafo no 2 year na government atofri ho na ya store with technology na ya export said the export to cocoa no etu nkodo bayere e ma ne mpro e ma ye nya northness bebre free north wo e ba be kayaye because we bo mo ado bayere pa na so e san say onya price ntino wagya ho etu honorable say delegate ne to aba e de ma no na say obeye flag bearer na nyame adom 2024 obeye president ya the whole northern region obe construct good road network to the farms no moye yam no na wa provide tracks utu bayira na tracks na twen near the aba storehouse and the delegate for more northern part of Ghana hwadwen papa pai ewo mam abanya ba ko ebi mo ekeka promises ebi ma bedi minister president Kofoɔ mmerɛ so for 8 years ya bedi minister president Kofoɔ adommerɛ so for almost 6 years but vision ekura honorable Kennedy Agyapong no ɛyɛ superb ɛkyɛn obi ya ye to so mienu a ye hwɛ another map we a onhwɛ wo hwɛ ye map hanma ye blue the Atlantic Ocean according to honorable any research no Ghana ye import fishes $200 million every year. $200 million every year. Now okwa coastal belt no a free Kita Eba Tema Teshi Winneba Cape Coast Sekendi Azim maybe a yi namono honorable say delegate coastal belt moto aba e de man no be president ya the obey ne say obesi cold stores around all the coastal belts and is a fisherman for no koyi nam na some de ba ebi pro afen ye be ho enti honorable so obesi cold stores enye ordinary cold store tienie enye ordinary cold store with what proper machine wey eye 40 feet container with eye cold store but machine no mo no eye blast freeze machine sa blast freeze machine no the honorable can say one way into cold store business so build 31,000 cold store the whole of Africa sa machine eye blast freeze you know honorable say obe set it up across the coast and it's a fisherman for no koyi nam no de ba ye to government na to from ho they said ye to cocoa no na ya store e was blast freeze machine mu for 24 hours na wasan esi another cold store eno ne ye normal cold store when ni temperature ne ye minus 40 degrees minus 30 into ye lowest enti say egumu for 24 hours no a na for ye free sa blast freeze machine mu no near the agogu another cold store eno ne temperature ye minus 10 degrees eno ne world standard ay betimi export to the world enti Ghana ye import fish bio na China form mechi na mo farm so mechi na enfama ye bio so what you say enti wo hwe vision ekura papa we vision ekura honorable Kennedy Agyapong enu tina make sure ye floating voters no ye intellectuals e bia ko school
ebi nko school what you say ba no ye hwe niemam ye hwe nipa na wo de ne ba sa nipa wo me de ne ba de be no be ye de amaye lawyers yaba communicators yaba but we need businessman because we share the worker say oba be set up coasters on the coastal belt no how many president nyenya na people say and I set it up unim say our coasters 3 ani nyina ye adwuma fourth one no the biggest in Africa now and so be a be ka be 20-25% na wawie ave what the worker enipa no ono yesu say di odi no kura oketuwa mu no ye de kese ye hye nensa anyone who is faithful in the little much is given one more omo ba se to abama me ena me na abusua na akonwa na ye me dia ena say busia ne say how many businesses have they set up and how many employers enye buku suo this is a practical man so what you say Ghana eda honorable akoma so say ye man kwan yes NPP delegate am coastal belt mun kwachi na mane mprobio obi timi kodapo so 1 week okwachi number na obi akoma ne be 1000 Ghana 500 Ghana because tofo ni ho yeah so what you say e do hwe vision na papa ne wo edema ye ne a me de masem ba wie no me de point ba ko pe e to aso tie na nsen ye say honorable ekosi cardio therapeutic center ewo 37 what you say me de pictures bi e chiro ye ka cardio therapeutic center eye 2 things cardio ni yakoma so what you say enti cardio no ahanum ye 37 military hospital yeah me ankasa me ko ho last 2 weeks Sunday me ankasa me ko ho udru hospital right inside ya on je ekwan bi dem okroso obakoye de niema agye ho nyina ana yesi me ankasa se me ka jo se ya research ye ko wran ye se ebegina ne ya boye tirim aha ye 37 military hospital aha na honorable AC ultra modern cardiothoracic center to Ghana, for Ghana and the whole of West Africa with 80 bed capacity. Tienye, ye ka cardio na se na meka se eye akoma ho adwuma. Tienye me de picture bi e kire o. Akoma na bi nie. We na ye enipa koma, eye ka nke beka se ye engine. Sa hospital na wo si no. Akoma we na wo hu ni sa no. Obi wo ma wo heart pressure. Obi wo akoma mu yare. Obi wo ho in heart. Utie honorable no a. O se ba se obi nya koma yade ne yade ne kwa buru kire bia metime nya sika. Extra plane ticket. E dia ko. But what about the poor? Enunti no si sa cardiothoracic center for Ghana. O me ye president you. Enti busa say how many people mo aspire and wo mo ado mo botom sika. Eye bribi ansa na obenya power. And a hanum say no, se wakoma no, se enya, ana se yare ba ho a omutimi ye transplanting of heart. Yeah. Yes. Obi timi wu, ebi accident, ye de ne be call emergency room, no we a young guy. Doctors no ebetime yi na koma no e de ato ho. Na se obi edi be 90 years, 60, 70 no wakoma problem a ye timi tu na koma no. Near the abrantie ne de no a ya store no in a special way no ebi ne all machine de store way no ye tu akoma no a ye was special fridge ni machine a ye di shem na air pompe for days for years enti I say ye twi moja e de agu ho no enti say e ba critical say ye hia koma mimi hia koma na say obi afrim because ye ka so obi ewu a o brain no edi nkan wansamba akoma na wu eto obo betimi awu be 3 hours na akoma no ye adwuma they can harvest that heart and preserve it when the hospital a wo sie the whole of West Africa enti so obi nya akoma yade na se nipa no e wo se ye pu obi de ma no a ye wo doctors ya e betimi ade asesa akoma na de ama no
wasan ama nipa mako 7 scholarships so munko India enko sua akoma ya ye ka ho asem yi no enko sua ho ade $100,000 Omakwaba. Yeah. Very good. $100,000 no. Fees near 77,000. 77 no. And $33,000. Very good. Yamfa say rate ni ye 1,002. 30,003. Odemfa no say 1,000. 1,000 kurampo multiply by 100,000. Can it is 10 billion. 100. Yamfa 100 billion. Yeah. One. What you say? 100 billion. Na esikafo do say. And asafo. E what sa akoma pa no. Sa cardio no. We akoma ho ade am na yaka no. Yeah. We thoracic na yaka no. O chest. You can thoracic na o chest. Wahrawa diaphragm. Esophagus na ha nyina na wo. Enti doctors na wo sponsor mo no. Obetime bie o chest ni mu se wahrawa na ode home no when your friend no ahrawa no this is your lungs when a ma yetimi edey ehome this is lungs oboma na yeso anyante hyewa tuberculosis yare abadey na hrawo ntime home yensi so eyesa de we na sa cardio na wo sie no yebenya special doctors ya ebe treat yare nti se wahrawa we se yare aba ho a yetimi yi ni ya Sunday for Friday esiso na yetimi ye mu adwuma doctors ni betimi apa wo mu na yare bi e wo mu biara ya ya dai ya solve the amount when you for Ghana SOMPA 93.1 tenie enye Accra eye for Ghana as a whole. But ena enye Accra so enye for Ghana nkwa West Africa because se Togo ni enya problem obeba 37 oba dollar or the beba e can say Nigerian obia ebetimi aba enti de na mempese mbebam say na wo ka agriculture ne e can say fishes ni we ni nyina no ni nyina say nyima na wo ye nyina no ebetimi export very good amano ne akwaje dollar e de aba so dollar no so ba ye seeding dollar no ebetimi the next de see ani pa because nyema ye free Ghana ye nyina ye kokra e wa amano ne ye de ba enti no say yetimi bi ko ne kwaje dollar ne ba sa seeding na ho de na e wo fom ni nyina no ni nyina be sa aba normal na afi ye business bi aso akori so kama de man Bravo, ya me shira. Oh, say the maker say, ya floating voters no. Pay your research no. You who say no, papa we say Ghana for a man a chance. For just 4 years. For just 4 years, Ghana will change. As time goes on, no, ye di nyeme bi o ye eba betuga. Medima no AC no. Aha Ashanti region. Yeah. Aha. The heart of NPP. Yeah. Aha no the heart of NPP. Yeah. Now because na die be kura na papa no ayama Ashanti region. Yefa American lottery or the bar Ashanti region. Enipa afa US lottery zako PM America no true on aboken. You so na the American lottery bar Ghana. Yeah. 1995. Brother be nipa be 7 frame free America. O se ye nyina ono abonade ye ba ha. True American lottery. Mi ankasa mabusua mu oboase, me free boase. Airport yen chirem. Me ni mabusua bia, abusua na sesa. Ni sister e wi ni American lottery kwot na abuluchire. So at yase. Wo hwe ye picture we ya. Ahanum ye Konfanochi Teaching Hospital. Yeah. Me din kan ba ha e be se ne ko hwe. Ye friend G. So obi yare ni aka se no ko G ya na chete busua no obi ye mo hyehye no because ho ye referral center. Yeah. As ye do ko ho no mo a na je se o ye gina tenten so. Na me tie honorable Kennedy Agyapong any research no. Last year honorable ba Kumasi ebe ye ne private business. E ho na doctor bi o ye adwuma e wo Konfanochi Teaching Hospital.
ebetia na so say honorable wabadia yeserew say wabadia yeserew me ye doctor e wo hanom say ba ye wo problem kese papa ye wo problem kese a ye pese wo ye dey obeboa yen ye problem nyina ne say the whole of Ashanti region SOMPA 93.1 machine so be yare cancer ye ka cancer ne tim eye kuro on say wo hwe picture we breast cancer yeah breast cancer machine ye de sasa yade we no I break it down the whole of Ashanti region and over Ashanti region as well ye wo more than 40 MPs and Sevilla Ashanti region kwao the whole of northern part yes so what you see ye wo sikafuo wa ha but nobody was willing to do it SOMPA 93.1 nobody was willing to do it when you catch a delegate for say emfa eni panim enhwe ni panim nkoto waba so what you see papa yi bai wo hu se no ye nuanom ma bi yare breast cancer okoto bi mu say bi mu enufu no sabi ekura dey abam a machine ye de som yade no a break it down so what you see we cancer in the leg your friend in kuda tetene your friend in kuda your papa mo friend in kuda what you see ekura enwuo na ye nimu ne se na ye cancer na ene ye kuda etimi to bi na ne na kura twa machine no a e wase etimi ye dey esa sa yade we no eni hobi you I break it down for weeks and months e wa Ashanti region ye wo MPs ye wo DCs government appointees they know it but obia na twe say no menye so what you say obia na twe say wonye but emra doctor ni shia honorable no say papa ye hu say wo see cardiothoracic center wo 37 military hospital what you say but me pese me do we to anim den die den ya pese ye do we dey to anim ye machine break it down machine be ne ye kan wasem no machine ye frɛ no radiotherapy eno ne machine ni when your friend radiotherapy also be that we nye stretcher will be ye twa na as a blaster ye bobo na se twa obi we nya enu bia we machine so will be yare cancer ye de to no so it has a powerful radiation to kill the cells in the DNA of the cancer e kun cells no machine when they break it down for weeks in Ashanti region your MPs, your DCs, your ministers, your MMDs, CEOs, they are all in Ashanti region, but nobody cared to do it. Nobody bothered to do it, but people were dying because machine break it down for years. And the doctor and catch honorable say, honorable, machine we now say, you 145,000 US dollars. At their repair $145,000 US. Every woman. But nobody was willing. Papa calculate mama $145,000 US. Say dollar no and then 30 no what the yen 10 yen 10 say 10 145 billion 145 billion old currency tie you and the delegate tie papa no be president Confirmation Teaching Hospital, no more here 145 billion old Ghana cedis. Yan can new no be aka so de sika ketu we bi. Oh, a technical for what time debris so. Yeah. Took a car over scan strap. What billion sa time back sa 100 na 45 billion. Na okra se amount sa 1 billion is a ya. Say go be boiling. So what you see 145 billion. Now, confirmation here machine way people were dying for weeks and months. Now you know be NCC. Honorable Bahani ya kachira no. Ojina na nemu. 8 years kana. Almost 6 years.
With the 6 years, $145,000 times 6. Ebema say 870,070,000 $. Calculate, mame. And so yeah, 860. Yeah. You know, 80. Professor Amon Beka say, oh, p. So me adam for so long, so because of pepe in Tanza. Oh, p Tanza. So what you say? Sama si we ne boating. Honorable Bahan Obeyama Ashanti region. And we are this year so was about same thing. No. 3 weeks ago. Say what is it? Ayinaba. Me say, sir, with machine of Kutia for 7. Say every year no mutu SS. Every year no. The last 3 last weeks. Year. Last 3 weeks no sabe renew here. O 2 year last year o sabe 3 weeks ago. And I sabe me what? 3 weeks ago. Anti delegate. Yes, siramo. Machine way. So ka so koto no foforo a na me tie honorable. O say machine way say Ghana had ye no. Tio, ye do obi to so a it taking 52 hours. But 72 hours ansana ne ho ayede ye yi no. But osan to machine foforo or the machine way san ba. Way a CT cancer CT scan. Or to way at the abre confirm teaching hospital $600,000. Said the beya instead of 72 hours no nipa no call ya 15 minutes. Our crazy poswa airpow $600,000. Where ye cancer CT scan. In 72 hours, 3 days. 3 days. And she said, "Moye nipa 100." Very good. And I even nipa 10. Na se moba konfa nochi. Good. Na se munya mo yare, mo ose mo get treatment. Ba go focus mo 3 days. 3 days. The Masanlaya. You can imagine. Every 3 days oh, but ena machine we no wode aba no. Instead of 3 days, 15 minutes. Enti one more yare way sa cancer in the leg, breast cancer. SOMPA 93.1. So what you say? Breast cancer. One more 9 year kutwa. She say yen twa bio. Wo so bo se na ye twa na 9. Enya accident yo. Eye cancer. Eniti honorable the Oyama Ashanti region. Ashanti region. Yes, delegate. Mon shed your papa oye. Said I make a floating voters. Me na me the president of voters family. The whole Ghana. What you say? Yeah, research. Who shall make a say ya me boy trim. Per videos and pictures. He said we are in the world of videos and pictures, evidence. Obi action to abo obi kura say evidence. We had the evidence natural. O tuya sa machine we ka. E dia ma Ashanti region. $600,000. Me pa so calculate me. $600,000. Yen fanko old Ghana cedis. Ye were DCs, ye were MPs. E wo Ashanti region. One more no air contest see and to abamono no. Almost one for Ashanti region. We say omumu hwan and the miracle for not teaching hospital. E here more critical. Omo ko ho say ye kwani akọ support. Etidie ye ka kire delegate. Me ba to nya say 700 billion old Ghana cedis. And boyate so. And yate so was ye in 10. 700 billion old Ghana cedis. And what they told machine way. Ediama Ashanti region. Ebia free upper east, upper west, northern region. Bono Ashanti region. Next say yare ye cancer bowa. The honorable ye. First near cash will be cancer now will be sure. But ne is running. Yeah. O buy ya machine way no. Eye ultra modern machine. Ultra modern machine. Sen ka obeda machine so for 3 days here. 15 minutes. Na ohun ato. Eti the yesterday delegate. Okay. Montu abano fama honorable Kennedy Agyapong. Na owoniema pa edi ma Ghana. Honorable
ɛna ɛbɛtumi aboa yɛn Ashanti region the wayɛ de ama yɛn SOMPA 93.1. 700 billion old Ghana cedis machine our tuyaka meanwhile so yɛwɔ so about Ashanti region more spy no you more than 4 people from Ashanti region e be the ministers President Kufuor Ebreso as a be the minister President Kufuor Ebreso every 4 years budget as Gracia almost here article 71 for nibi yeah yes you can't article 71 so wabam ni etua ne 200 million oba pension kura no ni 200 million no eno an obaje e dia kɔ ne wudam 3.1. yes omaje but nobody cared and nipa we said the Bible said they would di no kura e wa ketewa mu no mame nkoto quotation baako emra mo David e kuku Goliath no so we say David say now be dey na ko oye young guy unkontokwada na branch we de wa confit ni mofrase obekun eno se mo evidence emra na me hwe me papa nwan e wo wura mu no jata baso obechi nwan no a me ni jata ne ko SOMPA na me chi no na me chen me wana num odwan o e na me hwe odwan ni jata ba enye edua ne me kwa kofro yeah but David cared for the sheep. That is why honorable care for the grassroots. Caring for the grassroots. Was he many jatane kun? He said the honorable fighting man, the grassroots. Police station executive. What you say? What can the government say? Build your people. Build them. Munya contract among farmer police station executives, you know. Mamun farmer or more motia condition. And no honorable kasa and the buffon will be agent no cosibone. Because nipa ne bedi wachi akoye campaign the amount sa technocrat no what na condition mu what pen okura pen ne air condition ka on kwa kura sen koye campaign na sa obedi aban mu na se o position aba na o dia command the one koye campaign bi eno na honorable say no say wo ba the grassroots first the wa brain edie enkoba so obi benante awiam akobo dumping akọ freedom am ya beto aba dia ma na se me ba we se certificate way okay and you know yes delegate said the floating voters ye ka no koto abapa na won so benya so hira sa for yeda ase you ahome kakra osof mo ye be dan ho kakra ye ba ye beto aso. This is the man, Honorable Kennedy Agyapong, MP for Asin Central. This man is a true son of our beloved country, Ghana. Now, patriotism starts when people in country step out to demonstrate their love for their country. If we really want to move this country, I want people who dream. 3 things that we have to keep. We need dreamers, we need thinkers, and we need doers. These 3 things. Our brother. Thank you. Thank you so much for coming. Patriotic citizens always ask, what can I do for my country? Instead of what can my country do for me? Went to 37 military hospital and I said, I'm going to build ultra-modern cardiothoracic center for Ghana. I'm doing this for my country. Honorable Kennedy Agyapong has a track record, a good record that tells his commitment and dedication to help Ghana become a truly independent nation, a nation that produces for itself and creates opportunities for its citizenry, a nation where the youth are educated and guided to be proactive and productive. Yes, one day Ghana will be a better place when you and I work hard and smart alongside visionary leaders like Honorable Kennedy Agyapong. It's about time that we speak and criticize ourselves and make sure we change the destiny of the youth of this country. I live for you. So live for your brother too. That's the only way we can change the destiny of this country. He has already started showing the way to be productive and dependent as a nation. Be patriotic, follow the vision. Honorable Kennedy Agyapong says, this is the time, and the time is now. Let's work together.
Abujafo ya mama kwa baba SOMPA 93.1 FM. Kumase SOMPA 98.9 FM. Sunyane ena SOMPA TV so. Apostle ana prophet yedase. Na Saturday no na mi wokufodia. Na ye fa taxi. Na taxi driver no edi nkomo. Ni nyina ne se na me se honorable Ken t-shirt. Na me fa taxi no kufodia. Na me free Eastern FM na me call Afima FM. Na yenti nsema na taxi driver no eka. Ye wia. Dana me ka se ye call Paradise opposite ye koto kube. Papa na no kra ne car no e ba nchen kuma oni ebedi ye. Endra ewo Atwunumu market ewo Kumasi heya. Dwadifo no so ade nsem anasa mo de omo adisrede eto delegate NPP delegate anim. Ti ebebo sa audio so nye wi a ne aba yewura kwabena yebo aso na ye ne ono so akasa. Enti yenkotie. Didn't mama money I just about trouble man. Oh, what kind of crap? I have companies that will be on car phone no money in April. One big company. Or companies. You're feeling the road, boss. We Canada. T-shirt make stick out, but all the car will be comfortable. What are they? I don't swallow. The one I'm used to. Oh, that I will miss you. That I maybe I make a man. Maybe I make a man. The Jamaican man to Japan. I people care, you way around to carry. Never penny. Oh, okay. Me do feel like no. Oh, I ain't. Obi o kan ko re se mpa na so. E so ka sa ro. E anu ka e de penu sisa the president and no so issue. And yes an go for na mo tro for nkwa mo. E po obi o kan pro. Ana e pro. And yes an go for na e That's how you treat taxi. Oh, say or treat taxi online dey pay. Say about US. US. Don't know a block for others. Don't know you to and yes an go for na. Omo nju no obi ahun no. Omo nchen de my. Ja company obi o say yi. Na me I don't know we are. Any people for anya easy. And Uncle Fonson be so better say or can answer me now. So I'm penny. Bottom one on the answer the company. The appoint me ban of the company, the whole year say of the liberty. The Monkan channel, mine on black food and I could put up for a tiny chipa. That's a vacation. About Fima. Say your program every Saturday. 7 to 9. Metisa na moye program but muye na me ya dewa muye na mu se motitu ka na mo. Last week no. Last week. And TNS so yaba. Okay. It is every Saturday yawa. Okay. 7 to 9 yawa Fima. Okay. All right. Make us say. Mom thanks this. Ya bo we nyina ma kofo se de be ankofo be hu se enye bosim kasem ba bia na ye kọ eduru ho me kama nete ye. Charger u charge me come and check because wa wo Kufodia wo hwe wo free Eastern FM and as Kufodia station ho eko Afima FM no u charge me 10 cedis enti na ma ye boy no nana kwesi nyame a oda nana ni nana company limited aso ase wo hwe yen nana ye da wase Mr. Pius Vincent Abaka a oda yonkopa kuku ano o asante memu ha also yada wasese wo hwe yen ena Irene Boafo o ye nurse ni o adwumako government hospital also se wo hwe yen uchia etifo ne ahwefo nyina yada ase now yenko enkotie papa na ye free Kumase eko Kufodia memenenda no ne ye tokubi aya package honorable Ken t-shirt ena obegina ho se oni kasa tientie na yamra Dia na ntie ma ope ona boke na sa Open no kre Pimping Bible ma se yan tu se bi o Bible asem ye yan tu se bi Bible se bi ko se kwase ya give for onu sa no so oti sa pepe na me so mafa but me say ye blacks no ye pen no kre kan o ka en no kre pa ye so unye wan ka sa wo fie kra wo tim no wo ka no kra
na ebi mo se wo ye babone for na say wonye na minim say Kennedy obey president me say that no do ho na me say flag bearer na Kennedy major madinachi for free me nyifu me nyifi ba bi obeko bia me dinachi I dey asana ka che MPP delegates make jom so muntu aba ma Kennedy na ye nyae we bi musi we ye to banma Kennedy because baby I got any for no cry bi mu bebre ye no mo kasa mo ye to banma Kennedy a omo be di echi nti me say delegates ni nyina so mo nyina to aba ma Kennedy na ayeda wo share wa me fi kumasi ene ebe me fi kumasi me ko Accra na papa ni de me hu ni picture keke kwa na me ni aje ye wo share Kube joint ena ye mo so madam ase de mo kwa mo kan kire no se wanye obi a me wu ama no se de na kukwado na bi mo so tumi nye president me ka se na ye president ne na de chene me wu amepe sa na Kennedy so me e de esuti se Kennedy be se Kennedy aye president enne na sa de chi na me mawu a me de nyame ase na me ko ka kire o mo se Kennedy amuso ntumi nye no waye se de no mo ka se na ntumi nye president na waye no sa na me se Kennedy so be ndi o mo gina waye se we fashion no o mo nyina mo ba e de no duru ho no mo a me bo ni fra egu o mo so o mo nyina be to abama ona bo Kennedy nyame nhira no nyame nhira na bo Kennedy because papa no ne die was rado ye hia be ma obetimi adi anim waka NDC for ato form and ye hia no Canada ba ya ma mo ne yo ye hia bra wo ba ye na me jira chumu mu ya na me kasa wo hene ya pa ato ya sra se chumu mu ya pa ka je ti asase ya cha ya ntimi amaye adai ye wa Central Market ya tu ya nya ba bia antra race course nya de akoye anam se ya nto ade enti atwumum ya ne abefo afo so ya ba no asiesi ya ne ekọ ya sra wa ya pa acho ya matan hwana bua ye kana de hwana bua ye anu asi anyine kana di wude nim sa wani ade ba ma kokodufo this time dia brother ni ade so metna se ama ya wo fa vimpa brother vimba ya ba to ama Saf ode vim yi ba ye beto ama adan watena se ama ye bo MPP fodi Canada wono kura wo kan fa sa betena konya no so na brand memem ni anto aba ne ma na nyame boa na wo ba na wunya enchawani hwe ba bia atumrum de MPP for mare yo ne ya bra wa atwumrum aye kan wa sem sesie yi me pa chow me ka asamento aba fam na nakobi me ka asamento aba enso so nam se papa na dwen papa e woni tirima wo benti no minim se dedicate force hwan for munyina munya ba ko na monto aba papa na ni ade oba mi fi se papa Kennedy mi fi se oba bibia ebeye na won che ni so hwa atwumum na atwumum ye bre pa se yetiwe ye tse kuma se dwomu free enfre pitepete ye enfre to ayetim awie bo ayetim ni nyina che kenye ti ayenya binti asenala se Central Market na e ba ne senada roma omo aye no ma ye bi nya hwentem na da roma no ntini ati wo Canada Japan e babo delegate fodua omo obi asika so man to ma na ye babo mu bia Canada one. What the Canada bar? Yes. Plus Baumia, Ala, me sorry, and Cassa. Meda, our fufu, because one way. Where Ghana phobia almost show or do, and I said, on my dance, D, I almost say, from MPP delegate, and no. Osavo, baby, I will call there. I wish you back. And son, I was so for Bebemno. Opesa was sponsor Ken's hour. I was SOMPA TV, ne SOMPA FM, so I'll be to my friend 0278 88 88 68 0278 88 88 68 Ofra Penifo no Becassa, Nancy SOMPA 93.1. I feel so in Kaboba Kwan and say Yami Aduma March 4th. Besi da memeninda
March 4th bisi da memenda Strong Voice Network ya ne SOMPA FM ne SOMPA TV akabom ayebe clean up exercise ewo asante memu ha enti nyame adoma baby ebe clean up exercise no betuja tino stress ekwaku omwo asante memu ha nyina munyina mmeka Strong Voice Network ne SOMPA TV ne SOMPA FM for na nyame adoma edu a yenko clean up exercise na ikromonti kama osofu bra yenyina de yobejim sao oya say ade papa de oya yes we wa ambushi ya pao sanity okay na minna minua prophet ase ayon shopping ayon be mana ya mishra wakasa pa we ase wonim de na se wo ka asem wo nsuro minua omro asem wo se wonim de a nsuro buloni na ene ye kasa afa leadership opia wotimi trase dwene SOMPA 93.1 dwene nipa yanyinse ne da yefunum na yawo no ema ne ba wiafom atete dote adi enya yare kakrakra wo nipaduam eba benyina beduru se ye kase eno ho ene ye ka leadership anyini sometimes mitimi trase na makase papa yi woda utimi nyamre paase meda ana mididi Bible sin shiran kan nipa odwini nipa ho ne wo hunu nipa yem kom ne wo hunu de onni bie na wo hunu mobo agini firi wonya enti wo hwa ode akurafo mobrofo awisia ani nyanka no nyina beba mu a beduru se hwan ne betima bo sa ankrofo wi enipa ba kope Yesu Kristo tisi aso dan bim ne nkrofo bia ya so din ye pa ebinu so otwe ba wo hwe wo mu ebinu so otwe ba wo de yese da bi se woni akoma wo de begina edomonim wo makoma ne aye sisire 3.1 untimi nkasa o badwom ana untimi nya hwe wo abrabom ba sa wo akoma de ya bla wo gina sisire ni mu sisire na kasa kora hu a opa bi fa. This is leadership. And one sem ne beka no. Meaning say across Ghana or the word of Ghana, all police station executive will be in Canada Japan. Onya me stand dey say me be pe flag bell and kra no. No obi ani mu no. Akra wo hye yem ne ayanyin se ne wonim Canada Japan. SOMPA 93.1. Man wo vision. Okuta adwen papa. Odwin nipa ho. Me tap penhwem because me ta kasa wo preaching ase. Kasa o me ama so dem hwe enipa asebe omudafom. To kofom na se oni dwadefo na se sebe obi a onam wo so wo sad wo gina wo so nsa de kuskuku ache no no. Na wa ben bra. E kom na de wo. Ye kope bidi. Unya ka kom na de kope bidi pe no wo sere. Unya giska na no ache bla. Onimoti nyamishra. Me fa sem se de bi ntwam. Abrant TV na community utwa hweye no bi ommo nisio brother ko say how are nipa da ho de o say poto dokono ma no obi say da bi mo nisio o peja ne munti de abrant kan yes e komode no ba se wonnim dia o be ka chen se nipa wo hia panie enye panie ne wo hia kenke ankate ene mo kuwom wo de pa no so wa me pa chawo e be koya me nipadua no sa nipa ni bi ne ye ka Mami a wote Central Market. Bla wo ye polling station chairman. TME. O mami na te Central Market no wote wiem. Ye kotwa panie ba akwa ma no. Akoje 2 million. Ni dwotre nyina ye sei. Dream leadership wo betimi aboa sankofo no. Eno ho asede ye ka. Nipa wo pia won hwe skafo wo hwe hiafo wo hwe baabi nipa betie. Baabi nipa bi da. No watimi de necessity ni Moses ankrofo ni hiamoa. Yesu Kristo ba asase we so na ye wo titiri ye wo asofo akese da bi. Opa baabi de ne ho koboy. The ministry ankasa Kristo tie no wotene po ano. Onya Yakubu, onya John, no onya Petro. Sankrofo mi ensa no dum ka mo. No se mo yenko.
ni nkonko yi nipa ye fe ne nam SOMPA 93.1 leadership or dwene say nipa se mesese me pagya no efira mena we mu ohore na ase hye ne mpaboa na se me ma na abota gina so a wo benyini yie leadership asem ne yeken ebra me hu Kennedy me nini hia da but me pema na se me yie papa ade a wontimi nye no nka me de minim no de wontimi nye onka na wo ye ne driver ni kra na wo na se police ni gina wo na se wotwam kra otimi catch wo se masa converse we don't know catch police ni se mpache oche no discipline akoma be ni 3.1 wonu akase ni yimba adin se hunu bia wo no ensem fata no wonu atimi frɛ police ba kokoche me ba no yɛfa ne kotum munye ne sɛde mla ne sitiye yɛka akoma ho na wakosa akoma no obi otimi hwɛ ne kromfoɔ anan krofo bia kane no wokɔ panyini bi nkyɛ ne aka kyɛ wo sɛ panyini wo de nkɔna nim na wonya kwan no onye hu sɛ woyɛ obi a woyɛ osi kwan a wokɔ woyi firi hɔ because ni printer ɔte hɔ saa ta no onya me pray sɛ wo ba be pray to me bi da bi yewura Kennedy starting nyuma no ɔyɛ yɛ no na wɔyɛ MP panyini a ɔkasa wa woyɛ ne president kora na woyɛ mistake otimi gina parliament e push you sade woyɛ wayɛ no ɛyɛ wrong onya kokuduro kasa sade woyɛ miami me colleague ayɛ no MPP for de moyɛ mo anyi ne yie sɛ de pe wo be sa no ho ato betia no obi a wo dɔ enka nipa bom ɛma no bɛyi yɛ furu akomo ma sɛ nipa wo yɛ ne firi hɔ akofo obi a yɛ nimu no ana woni tema ɛna beduama no wadawroma enkankano na sɛ fotedie na yɛhyia ne yɛ kɔ no nipa akopɛ de die nimu sɛ wanya nyansa na mena ni wanimu a mepa kyɛw mu nyina mo bɛgyina wɔ kokoo na se ana adua kɛse na se na wo fa ewiase nyina no mo me hunu nipa obetimi aboa yɛn de wɔ dadwene ewiase de ekosie me nwie prophet wakeka bebre na wo hwɛ covid ba na ho keka sika obeyie ye hia sanitizer ye hia de bɛkata ya no ye hia de bɛsia odwene sɛ saa yale wei enye nipa na ahyɛ da kɔfa abesense wiem sɛ nipa asemesenye nanso ɔyɛ na adwese obetu ho na mon onim sɛ covid time no regional hospitals are all Ghana nyina or the hospital beds ekoi yes covid time all regional hospitals ekoi yes na ade ba ko aya na manage ne ho ye pa ne sɛ ɔde ade sɛ okɔ a ɔno aso di akyire ehwɛ sɛ nkrofo den saka onye pasemi nkumnya yewura Kennedy Ajapong onye nibrifo onye hwehwɛ animu me di we kwa kopre bibi dabi oye obi a yɛka sɛ obi yɛ justice ya ɔno ana yere kɔ da ne kyikura yɛ ade a ɛbɛ ha nipa bi a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ nipa na asɛm ne yɛka ɔnkɔ sesa nneɛma bi mfa nguni yam na ne be din se huna no akɔka asɛm no mo de mu nya no dabi o ɛyɛ ɔman mu adwuma nipa ho adwuma ɛne yɛyɛ ɛne ɔman no so nyɛ nipa bi ade a ɛyɛ yɛ nyina deɛ nanso sɛ wonye leadership o yɛ nyansani o di animu a sɛ obi bi firi to a ɔsan firi animu ba akyire te sɛ deɛ na Moses ɛyɛ Israelfoɔ ɛwɔ Egypt bra no dom kɔbɔ asase no so oni animu nko a omu anu ofra ni mu no aba bedi mfimfini ofra ni mfimfini no bedi to no asa besie ni mu no do mu kɔ ohwɛ ne maso ye kurakura wo mu de wo pra onya awro kyekyere bi de aka kyerɛ wo mu maami yi ka kyerɛ wo ma ne sɛ efa edu so no ye hia leadership a odwin nipa ho nipa wodwin so me pa kyɛ wonwene sikafo wodwin mobrofo minu mienu na eni bie ya bra boni kofom ya ko hospital a card keke kura ni ntini nyesika tua papa we ba you see why ye bida nya se bia afi ne ye beka se obeye wonim ye kanene ne fa mema kese eye ne ma miensa ahenie ana aware nti wo bo se wotifie na se wo so wa gram wa na bo se maame bi ene ni papa ni kunu etu buna ni pre
akose free ye de no be wale ye ba na ye benya mema tenten gram on sa adwen no wo mo ye se be ma tenten gram we de ni di hini a e be fata hini e be fata no on sa adwen no wo mo ye se be ma tenten sam ready se ye de ni di ni mu kokko a ye di nkunim se de ye yafta ni nim se yafta yin pa bone fo wo ye mpra ba on ba bi Nyankopɔn de ne faaye se ye nya wo wura bi te se ye wura Kennedy okopre ko Japan a me ne o mi ye no ye bedi dia sankwan abra obi ntabri sika every parliament me she obotom abra wa wo ye wodwuma wo be hunu ho so de ehwe ede no won te ase wo tenye me nyina ase anka ye se ye nsare so ne ma meka ye nshada but adwen wo de di ekire the past of me de me for 16 years kranto ni ma papa na chehye otimi hia wo hwe wo bobre ni wo twem no wo hwe milu no wo hwe se ya mon frère mami ye number ya afre se wan ko immigration na ko fire service anko fire service na ko police anko police na ko soja enye ni mami ba no enye ni yem ba no ba wo hwe ni pa no wo ko na wo hia moa se wonya sa moa na etuo na amanfo de gegyina ko so bobo etuo no enko so wo penya ba bia gina e leadership wodwuma bekoya e leadership se obedi di kura sankwa na wo yemu nya yem hye e leadership enti se ye free sabri na ye nuanom executive for mo amunim de na munim se niam bi ebetimi akoso am ya brabo na ne ya mo obi de within 100 million ebedada wo to kra ekoto ba man pa bra why a big mistake said the Jacko can say Ubo to Abra. Oh, yes. Yeah. Intimisro. Okay. Sabria. Young Falcons, no. Jenny, dear, Nipa, Ubitimata, which ya. Dachimbiano, what one of Crownia Yamchi. Police am a bomb by Crownia Yamchi. The Cordobaba Botuno, or not say Yejuma. The Obaba do seek every crown, a gentleman say Bumuno, or Yejuma. And Tidiabu, she need the Odima police. And need the Odima soldiers, and need the Odima fire service. A candy, the any bottoms cabasubia, no Simon Fanco, na emwa, or many mu, and puntu a ye, said the enemy, Minya Sofocano, and never baby a ye, and ya sing for su, Yanni Kruman in Paso, and ya military hospital debut, including a Shantori near money born, just cabetes out, and ya abitiesica. Scania body, you know. Say a jackrace one yes, you do be now. While Madame Abetum them, and I'll be soon. Messra Mamma Utijum, and new nim como, and new queening como. Na say you ebe ye, Fag Bella, Mimi Gidia send this phone in Acrano, will be a best to put down. That's it. Because him say, Can a Japon, obey to me, I ye. That's it. Or say, I'm following you the show live from Asante Drabin. Keep the flame burning. I love the energy of your panel members. My regards to you and the rest of the team. Cheers to the victory of Honorable Kennedy Ohene Ejapong. Mr. George Opoku. SOMPA 93.1. George, baby, I will be so yeah the check a separate amount. After clean up exercise, no, I had my fourth match. Yeah, SOMPA family no, and traders for Ken or more Kumasi had never be and yeah come near the clean up exercise. I had my fourth match, and the group say, "Oh yeah, Ken group, oh yeah, Kefit group, oh yeah, floating voters, munina, yeah, twins up pro be I say, yina emra na emfa dwumadi no enhyehyɛ so. Na fe so me boga baako Nora Osei wako Germany isi awo France mema SOMPA 93.1. Madam yema good evening. The beer phone line no 0551 931 931 0551 931 931 na 0548 931 931 free na yene onkasa. Honorable Kenny yenchi ane say Honorable Kenny no age so grassroots emreni. Honorable Kenny. Yeah, hello. Honorable Kenny. Hello. Hello, mbaje wati menka? Mbaje from Masadan. Masadan. Yes sir. Me pacho Honorable Kenny. Grassroots emreni. Pacho odi me be akase free. Me kasa free CPC. Masadan intio. E pacho enuanu akasa bebre sofo ye obekasa akiri
em so ono kura na ni politics ho nanso ye hwe se de on man mbate ye nua Kennedy emmo a wode bua Ghana no a ama na ni aba abeje papa no enu njam ka se wa ambushi yen because na ye nim su krase oba eno no abuwam se no ye man nkasa na dem pesa me kan tiawa maka bebre na ya ne ye kaka ye ho adwene bi 208 eka Kennedy be born wo asefam me se me na me gina hobi tama ne ye be ko runoff yesi KMA fo akoye di congestion bi ama kumati fo bu ofu so omo nto aba access amanfo phones that time house ni ade ona bu Kennedy gina na so etua nipa dodo anu aka pata binum ansa binum kwa akoto aba masa papa we de ne radio station mienu aboa yen ama ne ba ku bi ba ya wo se yen to dwom frɛ no nye wono a asefam no oman a enka ye ni radio station a ekasa ma MPP na woni ho akora no atimi abie wa no radio say o kasa ma MPP o presenter be ka de NDC for de be yo na so ye wura Kennedy gina so de na tu ene oman ash ebua MPP enam so ma ye yi na tu efri digital ene multi TV so se me bua me nu asafo mu wi am kan kire Kennedy ntire Kennedy nti ebinum atra ba mu fie nwatwe gi allowances agi car patrol bodyguard kan ho ebinum akoye governor deputy wabe device ni ade mumusa se edan sei no mo sidia mo krom ana mo constituency mumusa mai masa ye wura Kennedy no kroni sagana for ye ja papa we ya na ye ja ade na de me pesa mechanic a wa che delegate se wo mu di sika na eba sika na ya ti se ye twa ma nipa binum a wo boaboa no de aba na yanso ye wo fam ye twen mazadane yes sika se ma wo kan ya on ebi mo abosume bia ye send almost 500 cities yes ebi a share send this car ye mumo ema e kan se delegate for no ye nim pa do kra na wo kan busa se ebi crowd 1000 every month ye nim enipa ni nya me pre-post no no send o sa 500 no eno na say bisa se me ma me a wati poti krom akueje wa yare no oba konfa no che hospital obenya mpa da so esunie wo minister bia di fie nwatu abedi mfie nsia mfie du nan obo no ho mra ne bibi na sikasem enso ye hunu mu a wode aboa masadan masa me ba sa wo se o ba be pre-president ya fe Kennedy wa ton ho 1PP o sa ton ho Ghana fu go wa bu MPP party no wa sa aboa Ghana man no nti dem pesa me kan se sika ne de eba o na mo munyi na muni na mon kan chere delegate ni se yen nim de obetima aboa yen me de manu asi masa bye bye okay nyame aduma 22nd February Wednesday Kennedy health team omo be health screening aboso kan nyame aduma honorable Ken beko ho aboso kan 22nd June nti mo amhwe efrin kran no mention line 2 okay 22nd February okay honorable Ken yes sir me pacho your friend me obolo me kase free for region Sankore maso obolo yitio yo en nyame nka mo ho ne adwuma pa mo bo ha honorable Kennedy Agyapongi ma se send the friend destiny changer one se send bet ma se send down ni bia blabo boss me ya the coordinator preko pe e wa ha na papa no se die si doni pa penny pa asem no na mo kan se bi na no Saturday ye ne ko hia yi abia si ogo so na afefe die ni nipa ne dom edi na ti o mo ka che ye delegate se si anto aba ma Kennedy Agyapongi big day tin die any MPP for enya aka na omo ba nyina omo nyina wa ban nim ya sebe niema nko ye nyina manfo kan ken eguso ebese oba no se se niema ema MPP san ya akono to se first no ebuafo de mekan se Kennedy for region de ye nyina support on ye Kennedy Agyapongi with that ken no afo obi anya ayibia wona ye bibia boa ya obi mo wle bukura na wona ye to ensafre na oba asem tu obi o fra ken na onie tebusiafo mu ni nyame adwuma nyame adoma na otwe se ne nso yeso ye beba bi na afi yeso ye nsem aye wo na wo se ye ka kire ye region fo mu so hu ne pa e wo honorable Kennedy Agyapongi mu no omo so ti asenti nyame nka omo nyina mo oyinu ahya gu so petia wo pa nyame nka mo so honorable Kennedy
Hello. Honorable Kendi no just grassroots mreni. 93.1. Sama me me hon kure for me. Me ba jo yetio. Udin. Because we mesh MPP delegate. Maza Udin dey say. Because we family na say ni free drobo. Jamai. Okay, na say drobo yetio. Baby na no water me di me ka re 20 di ho me hwe sompa. Kene di ntino. Sama me wife koka Dubai. So you papa we ya. But I'm not going to watch until we are going to make it. Ghana, about we now, Mamma say, I don't TV that time. So, about morning shows what? That's the problem that you know. Or my no cry or winning. Or my in the papa, a possible Ghana. The person yard 1 year with me can. Lecture me. I am more share you now or more penalty. Omuni obia achievement awaye ade amani pa papa we no so so be na mpani e be kan da kra so ya na di dunya message and because ba be ba papa we sama ni bi gana e ngata ye ni papa o kana kra ya da se we have to give what stake na Japan ya da se be fre ya ma south eso wa ha yes so mo mai bi awon be ka sa se ye form wa na Kennedy Yesunim obi a wabe ngo digwa pen won mu gidie se e for yin ba beke it no it no beke abo na kena ma o mo ma so mbe kan plan actually be because if na mo ba no you who be some person ne why amomika yeah that's it na kena why die nya me bi hye no se ya honorable Kendi hello Yes, sir. Hello. Honorable Kendi, no, just grassroots mreni. Honorable Kendi. Grassroots no any. But you didn't be back as free. Me paso me tia o panel sini na amabodi ma papa. Me do e cosmos. From Paul. Because free but 9 consumer. What's that from Pony? Na the person me can understand. Nyame ni lokre honorable Kennedy Agapong. Bojuma pa dala phone nti what is say let me be clean na omuti ni pa obeti na bo agana ene honorable Kennedy Agapong akomple ko nti ni pa okana kore no kore se afia ne si asofo eye politics openi me no say me evangelist na yen nyina ye de ho ji adwuma no ama akomple ko Kennedy Agapong papa na se oba ye dey support no so sama no dem paye papa sa Ghana chi ye ni pa obetumi abo da na o enye afi ne ye be ye ene bi ene na no openu ekan yeah that's it ebra so se awurade asofo omo se ni pa obetumi abo da na no ye support no yeah that's na abo ama Ghana no ye ma melom ni ye ni anu ma aho kire ene adeko wo mo no etumi abo ama ene ma nyina tumi kama me da pepa ya me enka mo no yes that was it honorable Kendi grassroots me ni da voting process yes so ye mere ni okay we are floating voter on me pata okay pacho didn't be back as free me pata free me gentle yo me kasa free nyane ba ko ni aba pacho yetio yo dedika me bo honorable Kennedy Agapong abaso ma sere yakopon tira me na tuje di amana awada so papa wa fasi na ni so ba ama Ghana atumpo enti ma de sere dia me de ma delegate ni ase e yakopon pli na ta ma so a mo mo hwe ba bia mo fo mo ni kire ye papa Kennedy Agapong side na mo mestre ye papa sen e yakopon ye na dum na so benya tumi na ma ni fi with disability. We say, yeah, yes, we did them. In fact, yeah, papa, yes, and Petra, into onion share papa, it's a fan fire, especially the blind for no. So, yes, papa, fan, yes, so you better, I'm a gun. Yeah, that's it. Honorable Kendi. You to me, but you didn't be back as free. I make a free takwa dance, your family and Sonida Pope. Takwa Banso. I know it's your Max Amway. Betty. Meaning Banso pa, and I do me. Okay, I'll ping you.
Ai, tia o mami. Ah, okay, obi abeti. Bacho yanko. Me ye any pa but na kunya me sekene ba me meto maba 93.1. I don't know ni muji de se oba obeto aba me wa think is right and you mo to me ye one umunika utimi efoka no dia maboy no no ye magana ha ibi mi hwe asa dem me ingene no se wa ati sekene banko ha dia eto maba no mo sekene amadia ye mpi ba ga na ye no to maba ma mpi kaka me so mo Maza otemenka. Bata beton kapa. Den ma wo ni mujidie se NDC ni se honorable Ken ba obeto aba man. Yeah, me can say second back and let my ba makin. Yeah, that's it. Honorable Ken ni. Yeah, Honorable Ken ni. Me pato your friend Edu Christopher. Me pato ka say free voter region. Me pato yetio Mr. Christopher. Ken why there? We can your way our voter region. Emma me me kasa wa ha no. Nka me pese obia entuma no. Ebre no so a obia entuma no. Because we nipa bi a oye ade bi a me hu juru mi. Enti mesre obia obetimi ni ahye ade a oye ma ono. Okay, we're free line so. Honorable Ken ni. Classroom ni. But you didn't work as a free. As a free. Bread. Maza we didn't say. Yes, Prince man from the very good. Okay, Prince. Classroom and really. Me pacho yetio. Yeah, yeah. SOMPA 93.1. Maza yetio menti ho radio na na TV no so why enkasa of phone so. What mean ka? Okay, we're free so. Honorable Ken ni. Grassroots ni. Pacho didn't work as a free. Yeah, me me boating, but let's front. Me pacho yetio Mr. Boating. Yeah, they got to make and say honorable Ken ye bi yakopon di free. Grassroots no obia nke to be kwama honorable Ken. Is it Ghana have ye politician o. Ghana ye politician. Ye obi o kan kwe. Me MPP ni am a police station youth organizer. Ye one MPP ni. I ni MPP ni with my boy Ghana. Name mu no. Ye MPP ni do kan kwe. Ye untimi emfa ikadi ana nyoma bata emfa na ti. Ye oji oman sika odi beye sedese. Ama ye use ene ye maame fo ye papa fo ye nyina ho aso ye. Enye se bia ye katabasa akwa o. Ebize oman no ebe ye no kwedi. No sukra ye so no. God is principle. If say o think ya shike mra na udi for to mra o ma na nye yeda ye nim say ya papa keda pon ye to aba ne de manua obehwe ama emra ayadwuma udi sika odo be fam na kwante o ye de anya odo be fam na kwante ne mo nya de pa enam to pa de kwante obema de se o ntaka e ye papa keda pon de obo so mo ne be free na no Grassroots we are waiting for the D-Day. You be share papa ke Japan ni nyam. If you say eno kweka enyira wasasi su da. Enkonto ko be ye bebre ba no ko be di at the end of the day. Do me na ko ponye adwuma. Grassroots we are waiting for the day. Yeah, that's it. Honorable Ken ni. Ai, o ka honorable Ken ni na me makase o action man. Maybe the video no sound na jiso. Action man. Udini o kasafri. Me pacho me yesofo na me mo me drink akransa. Ame de enye adi yi na nkomhye bi na me be hye e we fa yewura kan Japan ho. Me mum edini a ese papa na ese se de man no se kwase obe man te man we tie ni din. Me ka se fa Ashanti region ya man ponte side na no. Na no kureni me de me sofo de me die no. Enipa oye no kwafo mani gi no ho. Emfa ho se
enipa bi din bi omo boy ewura kan Japan no ne ade no kure ni nipa wa akoma say MPP delegate say muntie ni yipa say mo yemfunso anto amama yewura kan Japan na mkoto me nipa bia me ka kire mo mo de tinto me se de mo de tinto mpa so masa out o tribute tinto say mo anto amama yewura kan Japan mo am di MPP animu a mo be opposition mo chu mu tan mo de mo pa mo nkofa ewu ma so nyina amra mo be opposition if you say the idea is say we are shakudu no man akuduro no enipa obetimi asesa Ghana shebre yewura kan Japan the number no pa cho mo twento ne mo mi di ba mo de mo twento me pese me nan so ma delegate no titru Asante region 47 constituency ni nyina me srem mo de nye ma adwene se mo beto ama yewura kan Japan na mo de mo se ma anye sa na mo be da ma adwene mo bo de MPP Electoral edi mini me jiri ye se yewura kan Japan nyame na yi na maye yedase ahana emre makwan ye di program no esi eye Friends of Honorable KENNEY Japan mbehia nyame adoma Sunday ewo Breman ahemfo hotel Breman ahemfo hotel eye 3 o'clock nyame adoma Sunday ewo Breman ahemfo Friends of Honorable KENNEY Japan